زبان هستی लोग हैं तो वश किस्मती हम हमशे मर्ची मा एक शख्सियत रोचा बरजा दारगिन के पहलवानी शायरी एक नमादारें किरदे के बलूच ज़बान हसली मीरासदार अमा हम बितगंत और बलूच म्यूज़िक सोसाइटी दोस्तों संगतानी बाज मिन्नत که آهنا ای روچ برجم داشت و ما هم که مرچی دیوان آهد کگند آهنی مهر محبت نتیجه هند ما اوتی نوشتان کوانا ملا کمالان اوت پهلوانی شاعری میراث دار و میراث ساز سال 1941 وجنام پیدا بودتگی ای بچ نہیں وقت قوم تها نامدار و اثرمند بود بلکہ پتیوگیں بلوچستانا یک راجی بے مٹی ہستیو بودیت ہر راج تاریخ ای وقت جنگ و فاتحانی مزمردیو سرمچاری ہستی نہند بلکہ راجانی ہستی بازیں بودانی سمرند کہ ہر پڑا آئینی مزن مردیو بے مٹی کردہ پیش دارند کمالان پا بلوچ تاریخا یک میراثی نامداریں نمائندہ ہند نجستشند کے کمالان ہست و کمال چی بیتک و میں راجی نوکیں پجارت ہا اور کجام کرد خدا بندند کہ ای وحدہ چو اہم مند اور یہ موسیقی اہمیت و ارزش چی بیتک و موسیقی زاندکاران ای باروا چی گشند گپ ہم گشینگیند کہ پہلوانی موسیقی بلوچ راج پجار کجام کنڈا پر کند و پری پجارا اور یہ ارزش چی بیتکندند یہ ہما جستند کہ بلکہ مارا پا کمالانو آئیے وڑین شخصیتانی کردانی زانگو سرپد بوگا کمی مدد کنند انچوش کہ ما شما درست سرپدیں ات 100 سالہ پشت بلوچی شفائی بزان دپو زبانی بیتگ کہ نویسہ کے رسم و رہبندانی تہا نبیتگ بی نوشتہا یک راجی تاریخ آئیے دو رویدگ جنگانی قصہ تاریخی واقعات اسطورہ و بامرد شخصیت چون سینک پسینگا آتکا گو مرچی پما سر بیتگند اور یہ مسترین سبب 3 عزم ہمراہی بیتگ یکی شعر دومی موسیقی سہمی پہلوانی تاریخ واقع و احوال شعر زبانہ یک انچین گالریچ یا کماہک بیتگند کہ آنی گوشدارہ گوش کنک پا محلوکا و آہانی یادگرک ارزان بیتگ سازا ہمی شعر یک ردم و نظم و موسیقی داتک پہلوانا گوشتیں توار و دل پر سندین طرزیا ہر بلوچ آکم دیوان ببیت یا سیر و ایدگے وجدلی مراغا پا محلوکا جتگند آہانی دل و ذہنہ جاگائش کتگ ای وڑا ای راج تاریخ نسل پا نسلہ وحد امرائیہ اتکگو پیداگند شفائی تاریخ و ادب یکی چا محکم ترین سنتاں ہمیں صحیح عزم ہمراہیند کمالان چا ہمیں رویت پیدا کن تو آئی یکی چه همه کردان همشند که ای مزنی تاریخی رویت کرد و بودیت آیا یک هنچین ذهن و فکری واهندد که هر دیوانیا پا مڑا و جذبهی ای تاریخی میراسا ادو کی محلوک دلان نقش کد دومی کمالان شہرجنگ پہلوانی وتی یک جدائیں بالا دیت اور یک بلوچی رسم و رائے پابند یک مزنی ذہن و یادداشتی ادا بندیا حبید یک بیمٹین توار یہ واہندت کہ چاہمی توار برکتا بیدشی کی یک پیشگی و پشتی پہلوانی ببید محلوک دل تہا جاگہی کت بلوچستان شہر جنو کو نامداریں پہلوان در قدیمہ چہ ہما قوم و آندانا بیتگند کہ اہم پشت در پشت یہ کار گون بیتگ آواتی عظمت ہا سک پوتا و زاندکار بیتگند بل کمالان مستن سپت یک کی ہمیشت ہمی بیتگ کہ ننچہ پشتا بلکہ چوتی جندے توار و ذہن بودا ہنچوش دیما حدکگ کہ ہنگت چا آدگران دیما تشتگ و گوشدارو کانی شماری چا ہر پہلوانا گشتر و دیوانی بستر بیتگ ای آئیے پہلوانی ترزانی آسین جنگ و گوٹے بیمٹیں توار برکت بیتگ محمد رضا درویشی ایران موسیقی نامداریں پٹو پولکارے اور کمالان باروا گشید بلوچ ہر شاعر یا گشندہ شاعر یا گشندہ بلوچ ہر شاعر یا گشندہ یہ طاقت نیست کہ چشی مقام یا سر ببیت بلکہ بایدند آسین صفتی ببیتی تاکہ چشی شاعری ببیت بلوچستان تاریخ و ادبہ پوتئی و زاندکاری حبید
باید یک انچین آسیں گوٹ تواری هم ببید انچین توانی که شاعرها په شعر جنگا و تی طرز موسیقایی تواری ببید و الانانی فن و تکنیک انچین ارتی نازرکی است که بلکه دنیای طاقتور ترین شاعر آیه موجودین توار تاب و پیشان جت نکنند. ای پیما بلوچستان هر شاعر گنبازیں زحمت و جهد هم آجاگاه سر نبند پر این مقام یک مجموعه چه آسی آواز پیک نندونیاد بودا پکارند. ای صحابه گوشت کنی که 100 سال پهلوانانی تها کمالان نامدارترینان چه یکی که آیه اثرمندی محلوک تها چه درستان گشتر بیتک. کمالان کلاسیک یا تاریخی میراث پهلوانند اور نوکین دور تها اما طرز و روایت زندہ کتگند اشی مانا ہی ہم بیتکند کہ نوکین دور چیلنج چوک یک تاریخی میراث یا زندگ دارک آیه اکو خلافا بیتگند یا آیان چپے ما گستگین تاریخ مرچگین دورا برجم داشته. ادا دو مزنی اتفاق کبتا که راجی بانداد چوتی تاریخ راه رهبندان تگل وارتک وادی که اده محلوک بهربانگ بیتند گوڑا نوکی ملک جوڑ بیتند این نوکی جوڑ بیتگی ملکانی تها بلوچ سرزمین حاکمی چه دستا در شد اگر شهر و شاعری مسترین پشت و پناه وحد حاکم دربار بیتگد این نوکی حاکما ملک این نوکی حاکما ملک وتی دستا نوکی حاکما ملک وتی دستا گفتگد آنی جود همی بیتا که بلوچی راجی بمپدی نشان کمرنگ ببند تا که نوکی ریاستانی راه و رهبند ای ملک محلوک تب و میرا پا وتی نیمگا ببارد چه گوستا دور بکند. ای بنوکی تزاد هم بلوچی زبان سرا مزنی جفاهی بیتک هم پا بلوچی موسیقی های ای رسم و رهبندانی سرا وتی اثری ایر کتک. بله کلاسیکل بلوچ پهلوانی شعر و شاعری هم شئی تکان پیما نوکین راه رهبندی شد. بلوچی ای دور پهلوانی ای وقت نوکین قصه و وطموتی جنگانی داستان یا حجم و حشک ارزشانی ایردستی یا تعریف نهد بلکه نوکین راه و در دیماحت کگند. همه راجی جوش و جذبهانی امرایی نوکین دور استوره هم بدل بیتند. وطموتی قبیلهانی جنگ و بامردیانی بدلا جدیدیت آسی مشکلی که بلوچ مزمردی و مڑا و نوک جوڑ بودتگین دولتان دیماعت ککند چوکه دادشاه جنگ شهر یا پیسرگی ارزشانی بدلا سرزمین تاریپم یک نوکی اسطورهی بود چوش که مکران شهر یا پیسری ذات و ذریات مڑاداری نوکی جودانی ضرورت دیماعت چوکه مولوی روان بوده چندی هم خیال یار ای اما کوهنی رهبندانی تها نوکی راه و رهبندتند که پهلوانی شاهری ها نوکی گناه پی بخشاد و کمالان ای راه چه هر کسا دیماترد و تواری برزتر. کلاسیک پهلوانی موسیقی نوکی مضمون و مفهوم دیماعت کند و وتی تبش گندور بلوچ واحگان امدب کد ای یک مزنی تاریخی تاب و پیچیت که بلوچ پهلوانیا و تا پیش داشت کمالان ای دور نامدارترین پهلوانات ما گوشت کنی ای شعر و شاعری هم محلوک راجی حافظه ابدمانی یک بحری بود. این نوکین دورا مشکل ای وقت این نهد که نوکین ریاستان بلوچ دود رویدگی و تاریخی میراث ڈال چار کد بلکه آیه نگمون نیست و نابود کنگا هم کم مشکل دیما نیاد کک بلکه نوکی حکومتانی جود همی بیتک که بنجای حکومت راجانی رسم زبان شعر و موسیقی دیما بیارنتند پر یک گپا رادیو تلویزیونا شب روچ نوکی دودانی رواج دیگه وحد و پاس یلا نداد راست بلوٹے آہاں مزنی جودی کت کہ نوکی راہ رہبندان نوکی موسیقی ای راج میراث بدلا دیما بیارند بلے کبالان وڑی پہلوانانی بود و برکتا چشین دوری تها بلوچ موسیقی میراثش پا بیگواهی یا نشت و صلاحش دور نداد. اگر نه که باور کند که کمالان کو 50 سالا گیش توار و ناما یک روچیم رسمی رادیو تلویزیونیا وحد دیگ نبود بله ایرانی گپشیں که آیا تیوگی محلوک دل تها جاگا کود. دیگه یک گپی چه وحده نوشین جاوران میں دینی و مذہبی نوکرستگین تبند بلوچ دینداری مرچین گپی نهند بله بلوچ دینداری تها مدام یک رواداری بیتک ادا
ये मुल्क के तहा हर वड़ी दीनी और राजी प्लोरालिज्म चाहमा जमानगा बितक इदा शिया सुन्नी ज़ेगरी गोर सिख और नस्ली हिसाब हर नस्ल तक और कौमी लिहाजा हम सकिन रोचा हम पठान सिंधी फार्स कुर्द अरब दुरुस्त अतकगंत इदा निश्तक जागाए कुतक कस्सा पकस्सा बदनयात कत कसी पेशानी पदोमीगा कृष्क नबी तक मागवश्त कने बलूचिस्तान यक नस्ली कौम ये नाम नहीं बल्कि यक सिविलाइजेशन यक तमद्दुन ये नाम बल एक नोक आतकगे दीनी तब देगे ना नोकिन जावरा वशी बांदात ये नहत रवादारी दामुन तंग तरबूत शरीयत दीनी वतवाइशिये राह और रहबंदा गेश्तर बितन हमी तबे रुदोमा मूसिकी हम आइए ज़दा हत वो आनी आहाना मुखालफत बंदात को हरचुम तारीखी हिसाबा बलूच पहलवानी शेर देमा बरगा मुल्ला शाहिर मुल्ला पहलवानी मजनी दस्ते औरत चुश्क मुल्ला इब्राहिम मुल्ला बहराम मुल्ला मूसा मुल्ला गुलाम कादिर मुल्ला फाजुल मुल्ला अब्दुल्ला मुल्ला हबाबाग रो आदगे ये दुरुस्त मुल्ला पर बलूच शाहिर पहलवानिया मजनी नाम बीतगन तो हस्तन तो बलूची मूसिकी दिलजमी हमरा बीतगन बले नूकी दौरे आएगा दीनी या खंचे शोभ चात कि आहा वहदे रस्म राय जहा नूकी शरीयत तुरंदिन तबिय व हकदार बुतंत मूसिकी खिलाफा हर हमा कार कुत कि बलूच राजा मजनी नोक्सी मगवश्त कने बाजी मुल्लाया मसीतानी तहा तवार को तो कमालाने बड़े मर्दमिश डोबारेत ये वहदी बलूच राजे बुनियादी अस्तियो फज्जार नहीं वक्त हुकूमता बल्कि चाहिए इस्लाम मुल्लायानी नोकिन तंग नजरिया नुकसान दीस्त हमी अर्जशानी बरकता मुल्ला कमालाना दराजे मुद्दती आमोश व बेतवार बूत ओ शाहरी यलदात हरचंद उम्र गुडसरा कम में मुद्दतिया पदा मैदाना हत ये वदी कमालान यक ईरूयत कि आइए गुजदारों ये वकार रवायती महलूक ओ कमाश नहा बल्कि नो की नस्ल वास्ता हम कमालान यक बेदरवरें शख्सियत ओ कहरमान बूतु हंगत हम अस्तो हबदमान गो ईरान मस्तरें क्लासिकल गुशिंदा मोहम्मद रजा शजरिया ने ये गप्पावती निवेशतां का असर कना कि गुशीत कमालान परी हातरा मजनो चहक कसा देमा त्रिंद का बलूचिस्तान मूसिकी तमद्दुन दूध रबीदगे गोयाक्तरें ज़बान शुक्रिया मेहरबानी Balochi Music Promoters Society